پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرموده که بيستم اشتكت النار إلى ربها فقالت ربي أكل بعضي بعضا. جهنم غازنداخه برنك رب العالمين وقلت ايش النتيجة مزناتيا و عذابا من هندكش من يا هندكش متخوت انكو جهنم بخوا تحمل اخوا نكر براي باريس خيسكو باريس اگر تفيت جوي جهنم هندا مازن دير كافي قداريا فرمودا پیغمبر صلى الله عليه وسلم دمك بيشتن من صام يوما في سبيل الله هر کسی که یک روزی بگیرید فی سبیل الله یعنی اگه ما فرض جدید سنت باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. رب العالمين هذه کسی یک روزیش پیغمبر رب العالمین گرفته هفته قناغ هفته پاییزه آنکو هفته ساله اش آگیر جهنمی گرفته. لو حریص بر سر گرفتن روزی سنت تایبتی دوشنبه و پیشنبه